Assalamu alaikum YouTube görüşler. Jana ошондой эле кадырман көрөрмандар. Бүгүн биз Жалалабад мал базарына келдик. Чөптөрдүн бааларını bir катар сиздерге билип берейин деп. Күнгө 5 февраль 2022 жыл. Болушунча сиздерге толук маалымат алып беришке аракет кылабыз. Бул жерде пая пресс бар экен. Сурап билип берели. Kança dodas? Kança dodas payаны? 270. Rahmat. Көкмөк беделерди басып сурап берели. Bedeler kimlerine taksır? Kançadan boldu? 360. 360. 380 mi? Kançadan ne taksır bu? 350 deyiz mi? 350. Bir qatar толығырақ маалымат алып беришке аракет кылабыз. Көпчүлүгү айтпайт экен. Сенасыны. Жа сиздерге текелерин да бааларын билип берип кетейли. Улак өткөргөн, улак чапканы. Kança soda oldu? Kança verdiniz? 11 verdim. 11 verdiniz mi? Ya 13 verdim. Verin mi? Ağır. Oğluna tekrar sizden mi? Ona var mı? Bunlar sizden mi? Ama olur o. Kaçıdan hava bular? 17'den anaya koy. Nasıllar 12'den. Bunlar 17'den ha? Nasıllar 12'den. Şu. Bunlar 12'den eken. Bunlar 17'den eken. Ne bu artı desek ona olur. Kança doğdas taksır? Sizden mi? Kança doğdas? 11'den mi? Ha dostlar 11'den eken. Kançadan soda kıldı? 7 sıra. 7 sıra da o. 7 sıra da etken dostlar. Var mı? Gissar degen. Girip görseniz болады. Bu жақта балалуу ешкілерді тартып кетейли. Дос, сен қаншада отырсың? Текелерді. 12? Қанша сода қылды? 10 сода қылды ғой. Kança soda oldu taksır? 6.000. 6.000. Ve süt izleyenler yok mu süt baktığında mı? Kança dodas taksır siz? Teke de. Şunday dostlar, qo'shimcha to'g'riroq ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Bu tekeni ko'ringizlar.
Sütü güçlüleri. Qancha beri o'tadi o? Qancha savdo qildi? 24,5. Ha, berdi bu. Yosh qanday ekan o? Yosh qanday o? Yoshi. 4 yaşta. 4 yaş. Qancha savdo qildi aka? Qancha savdo qildi? 30 berdi o. Siznikincha aka? O. Bor Pakistan degan. Bor Pakistan. Qancha savdo qildi o? Nar kaçtan kaçı? 40 berdi o. Yaşları qanday o? 4 bo'ldi onarqa. O qo'zi o. Mana do'stlar, bo'g'ilgan qo'zilar. Qancha savdo qildi? 17 danmi? Oltimga o. Yaxshi savdo qilib tur. Qanchagan taqsir sizniki? 25 dan. Kimden ekan bu? Sizden emasmi? Mana do'stlar, qo'ylar, qo'zlarda 11 bosh bor. yer ekan, qo'zlarda yaxshina, o'taveramiz. Eneler qanday yoshlari? Taqsir? Eneler 6 tishdan, 4 tishdan. Telefon nomer qoldirib qo'yib, Qaltirvoy satilib beradi, o'xshaydi, klientlar kelib o'tadi. Qo'zlarda yaxshi ekanda. Kechak turganlar bor. Qaysi yerdiki taqsir? Qaysi yerdiki? Bagajinka o'zi. Loyishinka o. Taqsir qo'zlar qancha sotasizlar? Mo'larda. 6,5 dan bu. Tegizda. Sizni qanchadan bo'ldi davo? Yetim qo'zlar kimdan, sizdanmi? 5,5 dan. Taqsir qanchadan ekan? Qo'zlar. O sizdanmi? Qanchadan bular? 5,5 danmi? Nega do'stlar? Tegiz erkak ekan. Qanchada o'tasiz? 11 ming. Na do'stlar. Qo'ldasidanmi? Qanchadan ekan taqsir? Mo'llar. Qozlarmi? Ha, tegiz. Ondan da o'tadi. Qanchadan ekan o sizda? 6,5dan. 6,5dan ekan mana shunday qo'zlar. Seniki-chi tug'an? 6dan bu. Bundan ko'ra 60 yo'q Olib, bergan. jimga tashlab qo'ysangizlar da bo'ladi. Taqsir qanchadan ekan sizniki? 8 dan. Qaysi kanal? Bor Pakistan degan. Qanchadan ekan taqsir baloli qo'y? 13 kan. 13 ku. Sizniki-chi taqsir?
18'de doğatasan arı. Qancha savdo qildi? 13'ga berib eding arı. Qozlar sizdami o? Qanchadan o? 5 mingdan mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Bunday. Baştan kalktı. Aynı yani.